دما خوش ببینرین هجای رو 14 مجدار 2020 روزان روزا شمیه بویا رو گشتنین کو هری بالکش اول سرانسری جهان قومی نمجوره ده 20 دقیقه نوچین جهان ده پیشکش بکن. دشری مها ایلانی نوبرا ارمنستان و آذربایجان روده و حتی ده مجدار دوام کرده زیده 2300 لشکرین ارمنستانی هاتن کشتن. وزیر عدالت ارمنستان آلینا نیکوگهاسین ده داغیانی پاروکری در آگاند کو حتی نها توی جنازه ناسنامین وان ندیار بگشتی 2317 جنازه لنخوشخانن. آلینا دیار کرد کو دنابر آلیان ده پف گوهردنا جنازه آنجی دست پیکریه. بریان هاری و بریا ارمنستان اشکره کری بو کو دشهر ده 1339 لشکر و 5 سیویل خاتنه کشتن. آلین آذربایجانی جی کشتنان و 3 سیویلان را گاندن و دیکیلداری لشکرین مری تداخیان یک ندان. سروک روسیه ولادیمیر پوتین دو را گاند بو کو ده انجام شریل لحریما قرباخی ده زیده 4000 کس مرنه و 8000 جی بریندار بونه. ارمنیین ده کالبرجا جی پشت حریمین وانجا آلیه آذربایجانی و هاتن داگر کرن خانین خواه دشوتینن و دکهون لسر ریا کوچبریه. بله بینرین هجا به طایبتی پشت شرکه 44 روزان یکو دنابرا ارمنستان و آذربایجان ایده ارمنستان گلک جه خاکا قرباخی یکو ارمنی لی بجه ببون داگر کریه او لوان جهن کو داگر کرنجی ایده جهن خوین لشکری چه که او هر وها هاو داده کو به طایبتی شنین آذربایجان اجاره کردن لوان حریمین کو داگر کرنه بجه بکه اف مشار بطایبتی لسرانسری جهان دنگه که زیده و ده ابویا یک روزا سرکه لی حرم قرباخی یکو جاره کده ناوی خوال جهانی دایا حس کردن جاره کردن کام تماشا بکن اف حریم لکو داره دیگه و او بطایبتی اف حریم کو هاتنه داگر کردن او جنها او پیدا پلان سازی کو جبوی حریم هاتنه دیار کردن و بچه آوای بش برکو گلک داخوازین آلیان بطایبتی ین روسیا پشت دمک دریش کاری بو جاره کردن لحریم قرباخی وگره ده همان چارچوبه ده دولت ترکیه جش داگر کردن آذربایجان یا جخاکا قرباخی را گلک کیف خوشش خواه یک پشتوانیا هری سرکه یا حریمش جالی دولت ترکیه و هاتبو بلی بینرین هجا بطایبت اف نقشه کو نهال سر اکران جدی بینن حریم قرباخیه حریم قرباخی یا کج سال نوتی و هر تم دنابرا ارمنستان و آذربایجان ده شرکت دجوار لوی حرمی رود ده او افشار حتی روزا ایروژی دوام کربو ده وی چارچوبه ده ایدی پشتی کو پیمانه ده مجدار ده دنابرا ارمنستان آذربایجان و روسیه ده هات راگاندن و جاره و نقشه که دیارکر یا نوش بو حریم قرباخی وره دیار کرن آنگو قرباخ کو جالیه آذربایجانی و هاتیه داگر کرن و ایدی آلین آذربایجان شینی خوین نو بین لوان هریمانه بجه بکن به طایبتی یک جین هری زیده این باکشین کو دمین پیش دجی رول خوابلیز آنگو به صدام کو جاره کردن آلوزیا دنابرا آذربایجان و ارمنستان ده و جاره کردن حریم قرباخی به ل د شر 44 روزان یکو له حریم درکد دجی تشتا هری سرکه یکو هاتی دیتن بدنگی که آلیه روسیه بکو هشت ارمنستان حتی آستا که خاکا قرباخی جه داگرکریا آذربایجان را بهل اوویه که جه دنافا بطایبتی ارمنستان ده بویا جه هیرسه که مثلا جخواه دنوچین مده سرویه که نوچین مهنمی بواره پار بکن لیکن دسپیکی بطایبت و خریطه که
ارمنستان خاکا قرباغ یا کو آذربایجان داگیر کرن هنکی بدین فیلم کرن لی حریما کو هری زده کو آذربایجان لی ایرشن خوین داگیرکاری پیک آنی با او حریم داگیر کری با که کلها به رنگ کس کاتیه دیار کرن یک جوان حریمان فضولی کو فضولی یک جهه استراتژیک یه لحریما قرباغ با اول عالیه کدن به طایبتی شوشا کوش خو به راگاندنا سرکفتنا فکرشی سروک آذربایجان عالیه و که سرکفتنا که یا دیروکی لحریم دابو راگاندن ل دیوان خالین دیار کرده به طایبتی لنقشه کو وکه جه خوی برنگ گری هاتیه دیار کردن جه قهوه هاتیه دیار کردن او هریم وی دبن کنترل روسیه دبل جدر و سی خالین سرکه یک جوان کلبجر کو بطایبت اف کلبجر د تی پایین کو دناواسی قناخین سرکه ده اف هریم ج ارمنستان ورن والاکرن او لوان هریمان جی بکوه دبن کنترل داگیرکریا آذربایجان در لالیه کدن نهچیوان لبره کو نهچیوان خودی استراتژیه که کو هر تم خاکا ترکیه او کو دخواست با آذربایجان و وره گریدان کو دسالین شری جهانی یکمین او پد اف یک داخواست کی سرکه یا دولت ترکیه بو حتی کو جوی هریما کو به ترکیه بربه ارمنستان و نهچوان و داگیردان 11 کیلومتر تی گوتن دوی سردمی ده جبو دولت ترکیه بکاره بخوال ناوراستا خاکا آسیا ناوین بده گریدان اف خاک ج ایران کریبون اول سرویه کی جی حتی نه استراتژیا خو ده مشاندن لالیه کدن هاتی گوتن کو بطایبتی حریم کوورن هر زده استراتژیک او ج عالیه آذربایجانی و ورن گرتن جی اف یک جوان لاچین کو لاچین خودی استراتژی که کو حریم قرباغ به آذربایجانی و انگو پرا کو دنا برا هر دو آلیان ده گریدان او اف پرجی ایدی لگوری کو پلان سازی کو دنا برا آذربایجان انگو پیمان آذربایجان ارمنستان او روسیه مور کرینده ایدی اف لاچین تنی دریه که استراتژیک و دجبو لاچینی به قرباغ و دبن کنترل هزین روسی ده بمینه او عالیه دن لکلبجر او لاچین او هر وها لحریما آگادام جی و جنها او پیده هزین آذربایجانی لی ورن بجهکرم لوان حریمانه بطایبتی و دبن کنترل چافدیریه هزین روسیه ده با انگو لوی حریما کو دیارکری یا کو رنگی خوا قهوه انگو رنگی خوا گریده جی دیار دبه و لوی حرمی نه روسیا و لوی حرمی نکو امجین آذربایجان بریا لشکری بکاره به وان حریمانه کنترل بکه لی اف حریم و جنها پیدا دبن چافدیریا هزین روسیه ده او هزین روسیه جنها ده خوا وان حریمانه به جه کریه لالیه کدن د سرکفتنا کو بطایبتی یا د شری دنابرا ارمنستان و آذربایجان ده یک جخالین هری سرکه ین کو درکتی آنکو گر کو دو آلین سرکفت ین جوی یکی ورد دیار کردن یک جوانه روسیا جبرکو پشتی هلوشینا سوویتی ایدی کاری جاره یکمین هیزه که خوابین راست لحرمی بجه بکه او افجی بقاسی نیزی 2000 انگو 1906 لشکرین روسی به ماشینین زرخی و لوی حرمی ورا بجه کردن لحرمی کو بطایبتی مجارا گوتنه و لوی حرمی ارمنی خود درد کردن هدیه دی لحرمین کو دهاتنه داگر کردن درد کردن او جین خوین کو جه درد کردن جی جبر جداگر کریا دولت آذربایجان را نه هلند دشاوت کینن ده همان چارچوبه ده لحرمین کو بطایبتی هجالی کو لبمینن جی و اف حریم ایدی ت استراتژیک انگو و ت نشانه که ت تشتکی کو جبو ارمنیان دیار بکه ولی نه هشتن راست و ایدی اف یک جهمو لسر داگرکریا خاکا آذربایجان ورا زیده کرد او بوی آوایش جنها او پیده و اف حریم بکاربن لگوری داگرکریا دولت ترکیه او آذربایجان به طایبتی ورا تفجر کردن هرچی قاسی به طایبتی حریما نهچیوان هیا مگو خودی استراتژیه که گرینگ کو دما سوویت دوا که حریمه که دیار کرد انگو که حریمه که هات بود دیار کردن او بیکو ارمنستان ایده شکل سر بکه جالیه و دمی سوویت و هات بو پیمان گرتن دخوازن دنابرا حریما قرباغ او نهچیوان ده بکاربن کوریدوره که آوا بکن جبر کو گر کوریدوره دوی چارچوبه ده ورا آوا کردن دیواته کو ترکیه بریا نهچیوان خو برد آذربایجان او اف یک جی ریل بر هبونا دولت انگو ریل بر دریه ترکیه یکوش بو ناوراستا پارزمین آسیای دده وکرن لسرویه که گلک برتکو نرازیبون هنه هرچی قاسی ارمنستان اف یک دایا قبول کرن لتوی 5 روزن پیمان بیک هاتیه شینین ارمنستان لپایتخت ایریوان دناوا خوا پیشاندانانه او پیمانا کو به طایبتی هاتیه مورکرین جی به تو آوایی قبول ناکن. پشتی شر دجواریه 44 روزان ناوبره ارمنستان و آذربایجان ده
ده هێمشدارێ di saeta destpêkeya rojê de peymaneka agiribestê ku hatibû îmzekirin kete meriyetê. Li gorî peymanê aliyan li ser rawestandina şer li hev kiribû û herêmên ku Azerbaycanê dagirkirine jî wê dibin dagirkeriyê de bimînin. Vê peymanê hêrsa gelê Ermen a li dijî Serok Nîkol Paşanyan derxist asta herî jor. Doh di roja çaran a xwepêşandanan de careke din bi hezaran Ermen li Yerîvana paytext xwepêşandanekir darxist. Di xwepêşandanan de bi yek dengî daxwaza îstîfakirina Paşanyan hate kirin. Her wiha Ermenên ku li herêmên êdî wê dibin dagirkeriya Azerbaycanê dibin hêdî xatirê xwe ji warê xwe dixwazin. Ermen dibêjin ne pêkan e ew bikaribin li herêmên li jêr dagirkeriya Azerbaycanê bijîn. Serokê Ermenistanê Armen Serkesyan dixwaze statûya Herêma Qerebaxê di zûtirîn dem de diyar bibe. Serkesyan diyar kir ku di vê mijarê de hêz di destê Rûsya, Amerîka û Fransayê de ye. Rûsya piştî îmzekirina peymanê ragihand ku wêşeniyên herêmê yên resen careke din li herêmê xwe vegerin. Bicihkirina Rûsyaya hêza xwe li herêmê weke zêdekirina jimara wê ya li herêmê tê nirxandin. Welatên Rojavayî di mijara Herêma Qerebaxê de dixwazin teşkîlata hevgirtin û parastinê ya Ewropayê bi rêya Grupa Minsk çareserî pêk were. Vê navberê de doh Rûsya hêzên xwe li herêmê bicih kir. Wezîrê Parastinê Rûsyayê di daxuyaniya xwe ya roja sêşemê de ragihandibû ku wê li gorî peymanê 1906 leşker, not maşîneyên leşkerî û pêdiviyên pêwîst li herêmê bicih bibin. Hêzên aştiyê li ser rêya ku bajarê Şûşelê ye tê dîtin kamîre danîne û xaleke çavdêriyê hatiye avakirin. Aliyên Lîbî di civînên xwendawiyên li ser dema hilbijartina li hevkiriya hikûmeta wîfaqê jê hewildanên astenkirina vê gavê dike, Wezîrê Parastinê yê wîfaqê ragihand ku digel Qeterê protokoleke hevkariya perwerdeyê îmza kiriye, navgînên ragihandinê jî diyarkirin ku naveroka vê protokolê derbazkirina artêşa Qeterî ye. Şandera neteweyên Yekbûyî ya li Lîbyayê Stefani Williams ragihand ku her du aliyên Lîbî li Tunisê li hev kiriye ku hilbijartinên parlemen û serokatiyê 24 Kanûna 2021 li dar bixin. Sekreterê giştî yê neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres jî ev yek weke derfeta herî baş binav kir ku niha dema bidawîkirina şerê kampa hatiye û li hevkirina Lîbyan rêya rast e. Tevî vê yekê hin aliyên şer li pêşberî çareserkirina aloziyê astengiyan derdixin. Herî dawî Wezareta Parastinê ya Qeterî û Wîfaqê peymaneke hevkariyê duwarê perwerdekirin û avakirina têkiliyan de îmze kir. Li gorî vê peymanê, hikûmeta Qeterî wê leşkerên xwe bişîne Lîbyayê û wan li baregehên Wîfaqê bicih bike, nemaze li baregehên Misratayê. Ev peymanan û li gorî benda duyemîn a li hevkirina Cinêvê betal kiriye. Ji ber li gorî vê bendê nabe ji niha û şûnde ti peymanên leşkerî werin îmzekirin. Di vê çarçoveyê de artêşa nîştimanî ya Lîbî, Qatar û Tirkiye tewambar dike ku yên dawî hewl didin pêvajoya aştiyê ya ku neteweyên Yekbûyî serpereştiya wê dike birûxînin. Ji fermandarên artêşa Lîbî Xalid El-Mehcûb jî da zanîn ku Qatar û Tirkiye tewereya leşkerî ya li Lîbyayê asteng dikin û got. Hin alîgirên îxwanî hewl didin li hevkirina agirbestê asteng bikin. Îxwanî gotegotan li ser nearambûna welêt belav dikin, bi taybet li ser bajarê Bengazî da ku tevliheviyê di nava welatiyan de derxin. 23 Cotmeha Borî bi serpereştiya neteweyên Yekbûyî li Cinêvê agirbestek mayên de û vekişîna hemû çeteyên dewleta Tirk ji Lîbyayê hat erê kirin. Lê danûstandinên li bajarê Sirtê niyeta hikûmeta Wîfaqê ya nevekişîna çeteyan nîşan dide. مترسیا تروری یکیتیا اروپای خستیه ناوا آلارم پشتی بویرین تروریین لفرانسا و استوریا و آلمانیا یکیتیا اروپای مترسیا تروری هم باشتر دیتیا لدجویه که وزیرین هندرین یکیتیا اروپای لدجی تروری بریارا گرتنا تدبیرین خوردان. وزیرên Yekîtiya Ewropayê têkildarî bûyerên dawiyên terorê ku li Fransa, Awstrûya û Almanyayê pêk hatî bi rêya videokonferansekê civiyan. Wezîran piştî civîna xwe daxuyaniyek weşand û ev êrîş bi tundî şermezar kirin. Di daxuyaniyê de îşaret bi giringiya têkoşîna li dijî terorê hate kirin ku êrîşên vê dawiyê dan xuya kirin ku ev yek çi qasî metirsîdar e. Wezîrên Ewropî bikaranîna terorîstan a internetê jî niqaş kir û daxuya kirin ku ji bo komkirina belgeyan wê aliyên peywendîdar xebata xwe pêk bînin.
وزیری هەندریە ئەڵمانیای هۆست زیهۆڤا داخواز کرد کۆ پەیمانên گرتî jî werin xwendin. Wezîran li dijî oldaran ku gotinên tundiyê bikartînin xwestin bi tundî li ser wê were rawestandin. Herwiha herêma Schengen a parastina sînorê wê nayê kirin jî di mijara nîqaşa wezîran de bû. Wezîrên Ewropî pêşîniyara xurtkirina parastina Schengen û Yekîtiya Ewropayê li dijî êrişên terorîst kir. Berpirsa hindiriya Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ylva Johansson ragihand ku wesiyê mijdarê civînek eldar bixin. Têpayîn di vê civînê de plansaziya xurtkirina parastina herêma Schengen bê nîqaş kirin. Dema êrişa li Nêsiya Fransayê Serokkomar Emmanuel Macron daxwaza xurtkirina herêma Schengen kiribû. Di cotmehê de li herêma Nês êrişek pêk hatibû û sê kesan jiyana xwe ji dest dabû. Êrişkarê ku ji Tunêsê hatî piştî Îtalya derbasî Fransayê bibû. Di hilbijartina serokatiya dewletên Yekbûyîn Amerîkayê de encama du welatên din jî zelal bûn li Georgia Biden û li Bakurê Carolina jî Trump serket. Li gorî daneyên dawiyên di çapemeniya Amerîkayê de hatine weşandin namzetî Partiya Demokrat Joe Biden bi girtina ji sedî 49.5 eyaleta Georgia qezenç kir. Biden bi qezençkirina Georgia re karî 16 delegeyên din li ser jimara yên berêzê de bike û bi vê yekê re jimara giştiya delegeyên Biden gihişt 306. Serokê Dewletê Yekbûyîn Amerîkayê yê niha li ser erke Donald Trump jî li herêma Bakurê Carolina karî ji sedî 5 dengan bi dest bixe û serkeftina xwe ya li herêmê ragihand. Li eyaleta Bakurê Carolina 15 delege hebûn. Bi vandaneyên dawiyê re jimara delegeyan bîdin bo 306 û ya Trump jî di 232 dema. Alîgirên Trump jî bi îddia ku di hilbijartinê de nelerêtî pêk hatine li paytext Washington û gelek eyaletên din daketin xadan. Bi hezaran xwepêşandêr li paytexta Tayland Bangkokê li dijî hikûmetê xwepêşandaneke girseyî li darxistin. Xwepêşandêr daxwaza bidawî anîna sîstema qiraltî dikin û dixwazin di rêveberiya welat de jî reform çê bibin. Li ser paçên mezin xwepêşandêran peyamên xwenivîsandin. Xwepêşandêr ji meha tîrmehê ve li paytextê xwepêşandanên girseyî li dar dixin. Ev zêdeyî 4 mehane li paytextê çalakî tên li darxistin. Li gorî biryarên rêveberiya welat daxwaza rakirina sîstema rêveberiya welat ya bi şêwazê qiraltî dibe ku bibe sedema cezayên zindanî. Di çalakiyên heftya derbasbûyî ya li paytextê de ji bo serokwezîr îstifa bike bi hezaran kes careke din kom bibûn. Guherîna sîstema ekolojî li Erebistana Siûdî bandoreke neynî daya avakirin ji ber kêmbûna nifşê lawirên Kovî bi projeyekê rêveberiya welat dest bi tevdîrê nû kir. Komisyona Qiraltiya Waliyê El Ula ya Erebistana Siûdî pêngava parastinê ya lawirên Kovî ku bi metirsiyên cuda cuda re rûbirûne derbasî qonaxa duyemîn kir. Divê qonaxê de ji bo parastina Peskoviyan wan li navendeke 1500 kilometre mezin ya bi navê navenda şaran bicih kirin. Qonaxa yekemîn a vê pêngavê sala derbasbûyî hatibû ragihandin. Rêveberiya welat dixwaze bi vê awayî hevsengiya ekolojiyê bi dava kirin. Herêma xwezayî ya parastina şaran yek ji 5 herêmên li welatin ku ji bo parastina lawirên Kovî hatiye avakirin. Hikûmeta Koreya Başûrê ji ber girtina tedbîrên li dijî vîrusa korona û hişyariya gel li paytext Seulê bi zêdeyî 300 dronan şeveke rengîn dajîn. Dronên ku bi ronahiyê hatine xemilandin di kêliyên cuda de rengîniya xwe derxistin. Hikûmeta Koreya Başûrî ku dixwaze aboriya xwe ya ji ber vîrusê derbexwarî sererast bike rê li rêbazeke balkêj da.
Di tarîtiya şevê de nivîsên peymana nû ya Kore hate nivîsandin. Yek ji daxwaza serekeya hikûmetê jî li welêt kêfxweşiyeke piştî demeke dirêj ji metirsiya vîrusê bi gel daynajiyan kirin bû. Di vê navberê de ji duh ve li cihên kombûna giştî yên Koreya Başûrî ger maske neyên bikar anîn wê ceza dê werim danîn. Berîbînerên hêja bûyer û geşadanên kul seranserî cihanê herî zêde balkêş me hewda ku di 20 daqiqa cihanan de ji we re pêşkêş bikin û heta carekedin werîn pêşiya we bi min di nava xêrxweşiyê de her şad û bextewar bin.